je Spartan Race Slovenija. Prvič v zgodovini so se tekmovalci lahko pomerili v 5, 10 in pa 21 kilometrskih trasah ter osvojili trifekto v Planici. Pist po hribih pripravljen na zelo visokem nivoju. Odlično traso, ogromen višinskih metrov. Že zelo dolgo nisem na taki težki tekmi tekmovala. Ovire so bili letos fenomenalne, razgledi pa tudi. Pa še po snegu smo se valali. And to do this beautiful race, very funny. I think it's a good balance with different parts and so many different things. And of course, the landscapes is so amazing. Za prave špartance ni ovir. I like everything. Med tekmovalci je bil tudi Maroš iz Slovaške, ki je vse navdušil, ker je vse 3 discipline osvojil samo z eno nogo. Planica is such a beautiful place. I'm so glad I made it, the whole trifecta. I think that my purpose here in this world is to motivate people. Kljub temu, da so noge bolele, nas to ni oviralo na žuru zvečer in tudi na cilju. Za vse tiste, ki se počutijo v najboljši življenjski formi, je odlična priložnost, da se preizkusiti. Dico a tutta la gente che si avvicina e che fa le Spartan Race di venire a fare questa gara perché merita veramente. Če bi radi premagali samega sebe, se vidimo na Spartan Race Slovenija naslednje leto. Spartans, what is your profession? Aru!